Nkuko bisanzwe ni Boss Martin kuri cyane TV tukaba tugiye kubagezaho sport updates z'uyu munsi kuwa kane z'ukwa 11/2022. Mu biri ku rutonde rero turabwira umukino wa Rayon Sport na Sunrise ugiye kuba uyu munsi. Turabwira kuri resultats z'imikino yabaye muri cyumweru muri Rwanda National League. Turabwira kandi uko resultats za UEFA Europa League zagenze iki cyumweru, uko amakipe yakomeje ese agiye muri playoffs ndetse n'ayatashye. Turabwira kandi uko imikino imeze muri La Liga, imikino ihari muri iki cyumweru ndetse muri weekend kuri wa gatanu ndetse no ku munsi wa gatandatu. Si muri La Liga gusa, turabwira muri Serie A, turabwira kandi muri Ligue E, muri Bundesliga, muri Premier League. Turabwira ukuntu urutonde rumeze n'imikino ihari uyu munsi. Icyo usabwa no kujya kuri cyane TV ugakora like, ugakora share, ugakora comment, utibagiwe no gukora subscribe. Dore rero ibyo ni bimwe mu biri ku rutonde. Turabwira kandi uko imikino y'umunsi wa 8 mu Rwanda imeze, uko imikino igomba gukurikirana muri iki cyumweru. Hose byose urabikurikirana kuri cyane TV. Umunsi wa 8 wa shampiyona uraza gukomeza Rayon Sport ihura na Sunrise irayisanga i Kigali. No kuvuga ko nyuma yuko IPR inganyirije Rusizi igatakaza inota, mukeba wabo w'ibihe byose Rayon Sport uyu munsi araza kuba ahanganye n'ikipe y'Inyagatare ya Sunrise ya kane cyane imaze iminsi iri kwitoreza ku matara. Reka turebe rero uko statistics zitubwira. Sunrise iri ku mwanya wa 10 n'amanota 8. Uyu mwanya rero ikaba imaje gukina imikino 5. Mu mikino 5 amaje gukina baheruka gukina mu mikino 5 baheruka gukina batsinzemo umukino umwe, batsindwamo imikino 3, banganya umukino umwe. Bivuze ko umusaruro atari mwiza cyane, kuko mu manota bafite 8 amaje gutsinda imikino 2 yonyine, bakanganya imikino 2 mu minsi mu mikino 7 amaje gukina. Indi mikino yose bakaba barayitsinzwe. Nuko kandi ku ruhande rwa Rayon Sport iri ku mwanya wa 2 imaje gukina imikino 5 muri shampiyona, ari nayo mikino yonyine bamaje gukina. Iyi mikino yose uko ari 5 bakaba barayitsinze, ikaba ari byo bahesha kugira amanota 15 bakagira ku mwanya wa 2 ku rutonde, aho ikipe ya mbere ibarusha inota 1 cyangwa se irusha Rayon Sport inota 1 ry'ikinyuranyo. Bivuze ko iyi match Rayon Sport iyitsinze yahita igira amanota 18 ikigaruza umwanya wa mbere. Ibi rero ni agahigo k'umutoza wa Rayon Sport, bavuga yuko agomba gutsinda iyi mikino, uyu mukino nk'uko kuva iyi shampiyona yatangira ataratsindwa, akisubiza umwanya wa mbere nta kabuza kugira ngo Kiyovu ayihigike. Zimwe mu mpamvu zigomba gutuma Rayon Sport itsinda uyu mukino ni ukubera yuko igihanganye na mukeba wa APR uri ku mwanya wa 5. Dore ko urutonde ruhagaze rero muri Primus Rwanda National League. Kiyovu Sport ni ya mbere n'amanota 16, aho ku mwanya wa 2 ikurikiwe na Rayon Sport nyine ifite umukino uyu munsi. AS Kigali iri ku mwanya wa 3 n'amanota 13, inganya n'ikipe ya Musanze iri ku mwanya wa 4. Nuko rero AP iri ku mwanya wa 5 n'amanota 11 gusa. Dore uko imikino y'umunsi wa 8 imeze uyu munsi. Rayon Sport irahura na Sunrise. Nuko kandi kuwa gatandatu tariki 5 z'ukwa 11 Musanze FC izaba yacekanye na Mukura Victory Sport. Marine FC izakira Police FC. Ku cyumweru tariki ya 6 z'uku kwezi kwa 11 Rwamagana City izasurwa na Etincelle. AS Kigali ihure na Bugesera. Nuko kandi APR FC ya eruka gushyingizwa aho yanganyirije Rusizi izahura na Gorilla, nayo imeze neza muri iyi minsi. Espoir FC na Gasogi United. Nuko kandi Rutsiro izaba yakiye Kiyovu iyoboye uyu munsi urutonde rw'agateganyo rwa Primus Rwanda National League. Ntitwagenda kandi tutababwiye ko mu mikino yabaye muri iki cyumweru Rutsiro yaguye miswi na Gorilla ubusa ku busa. Nuko kandi Espoir nayo
yaguye miswi na APR nayo ubusa ku busa. UEFA Europa League imikino yarakomeje muri iki cyumweru isiga tumenye amakipe aza akomeza bidasubirwaho, tumenya amakipe ataha iwabo akajya gutegura shampiyona, tumenya ndetse n'amakipe azakina playoffs n'amakipe yamanutse muri Champions League. Muri groupe A bihagaze gutya: Arsenal yarakomeje ku mwanya wa kabiri, haza PSV Eindhoven igomba gukina playoff n'amakipe irimo agomba gukina playoffs. Muri groupe B Fenerbahce niyo yabaye ya mbere irakomeza next round, Rennes izakina playoffs. Nuko kandi muri groupe C Real Betis yakomeje n'amanota 16, Roma ikaba izakina playoffs n'amanota 10. Groupe D Union Saint Granada igomba gukina imikino next round, naho Union Berlin ikazakina playoffs. Nuko kandi Real Sociedad yaguye miswi na Manu amanota 15 kuri 15, ariko ikinyuranyo cy'ibitego batsindiye hanze Real Sociedad bigiriye ya mbere ikaba izakina next round, naho Manchester United ikazakina playoffs. Nuko kandi muri groupe F Feyenoord yabaye ya mbere, Midtjylland ikaba iya kabiri, Lazio ikaba iya gatatu na Stam Graz ikaba iya kane. Bivuze ko aya makipe yose anganya amanota 8, akanganya ibintu byose. Twasanze difference ihari byonyine ari kuri goals difference, aho ikipe ya Feyenoord yabaye ya mbere ikaba ifite izigamye ibitego 4, ariko muri 4 ikaba yaratsinze ibitego byinshi ikaba yaratsinzwe ibitego byinshi. Nuko kandi Midtjylland yaje ku mwanya wa kabiri, nayo yizigamye ibitego 4 ariko yatsinze ibitego bikeya. Nuko kandi Lazio ya gatatu nayo ifite amanota 8 ikaba ifite umwenda w'ibitego 2. Stam Graz iri ku mwanya wa nyuma cyangwa se umwanya wa 4 n'umwenda w'ibitego 6. Ibi nibyo byatumye Feyenoord ya mbere n'amanota 8 inganyamo na Midtjylland. Feyenoord izakina next round, naho Midtjylland yo izigomba kumanza gukina playoffs n'ikipe zizaturuka muri Champions League. Groupe G Freiburg n'amanota 18, Nantes n'amanota 9 izakina playoffs. Nuko kandi muri groupe H Ferencvaros yagizemo 10 inganyamo na Monaco, ariko haza kujyamo ikinyuranyo cy'ibitego bituma Ferencvaros iza ku mwanya wa mbere, naho Monaco ikaza ku mwanya wa kabiri. Ibi bivuze ko amakipe ya mbere bidasubirwa azakina next round, naho aya kabiri agakina playoffs aho azahura n'ibigugu byaturutse muri Champions League. Dore rero amakipe yatashye: Amara Masa Badog Limits muri groupe A hamwe na FC Zurich. Muri groupe B AEK Marika hamwe na Dynamo Kiev. Muri groupe C Ludogorets hamwe na HJK. Nuko kandi muri groupe D Braga yatashye hamwe na Malmo. Groupe E Sheriff na Ammonia. Groupe F Lazio na Stam Graz zaratashye Amara Masa. Nuko kandi muri groupe G ikipe ya Karabag na Olympiacos zatashye. No muri groupe H Trabzonspor na Zvezda nazo zikaba zaratashye. Round ikurikiyeho rero tukaba dutegereje tombora, nimara kuba tuzababwira uko imikino izakurikiraho izakinwa no uko amatariki ateganijwe. Reka mbagezeho urutonde rw'amakipe yavuye muri Champions League, ukuntu ameze agomba gukina playoffs n'aya makipe ari muri Europa League. Iya mbere ni Ajax, Barcelona, Juventus, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk ndetse na Sporting. Aya agomba guhura n'amakipe nka Manchester United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV Eindhoven, Rennes, Roma ndetse na Union Berlin. Muri Espagne La Liga iraba ikomeza kuri wa gatanu, Girona iraza guhura na Atletico Bilbao, naho kuwa gatandatu Getafe irahura na Cadiz, ejo ku itariki 5 Real Valladolid irahura na Elche, nuko kandi Celta Vigo iraza guhura na Osasuna, FC Barcelona
iraba yacakiranye na Almeria. Serie A mu Butaliyani uyu munsi muri Serie A Udinese irahura na Lecce, nuko kandi kuwa gatandatu tariki 5 Empoli izesurana na Sassuolo, Salernitana ikesurana na Cremonese, Atalanta ikesurana na Napoli, nuko kandi AC Milan izaba yahuye na Spezia. Ligue 1 mu Bufaransa uyu munsi Troyes irahura na Auxerre, nuko kandi kuwa gatandatu AC Ajaccio izahura na Strasbourg, naho Angers bagahura na Rennes. Bundesliga mu Budage uyu munsi Borussia Mönchengladbach iraza guhura na UFB Stuttgart, naho ku munsi wa gatandatu Augsburg izahura na Eintracht Frankfurt, nuko kandi Borussia Dortmund izaba yahuye na Bochum, Hertha Berlin izaba yahuye na Bayern Munich, Hoffenheim izaba yahuye na RB Leipzig, Mainz izaba yahuye na Augsburg, naho Werder Bremen izaba yahuye na Schalke 04. Premier League nayo muri weekend ntago yasigaye, kuko kuri wa gatandatu tugiye kongera kuryoherwa na Premier League. Leeds United iraba yacakiranye na FC Bournemouth, nuko kandi Man City iraba yacakiranye na Fulham, Nottingham Forest iraba yahuye na Brentford, Wolverhampton Wanderers iraba yacakiranye na Brighton and Hove Albion, tutibagiwe umukino wa Everton na Leicester City uri mu mikino ikomeye cyane. Urutonde uyu munsi ruyobowe na Arsenal n'amanota 31, Man City ku mwanya wa kabiri n'amanota 29, nuko kandi Tottenham iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 26, Newcastle ku mwanya wa kane n'amanota 28, Manchester United ku mwanya wa gatanu n'amanota 23. Chelsea ntago ikiri muri Big Four ndetse nta nubwo iri kwikarifiya muri Europa, bivuze ko amakipe ane ya mbere ndetse agomba gukina Champions League ndetse n'iya gatanu bigomba gukina Europa League. Muri rutonde ntago tubonamo ikipe ya Chelsea yari imaze iminsi irimo ndetse n'ikipe ya Liverpool, aho ziri kugenda zirushaho kujya habi cyane. Amakuru yacu nakagaruka, sports updates zigomba kubageraho every week, buri cyumweru tuba tugomba kubagezaho sports updates uruko imikino ihari. Rero amakuru yacu nakagaruka, icyo usabwa no gukora subscribe kuri cyane TV ndetse ugasharinga aya makuru y'imikino kugira ngo agere kuri bose, agere kure cyane hashoboka, ugakora share, likes ndetse na comment kugira ngo cyane TV ikomeze ibagezeho sports updates every week buri cyumweru. Rero yari Boss Martin nk'ibisanzwe, mugire umunsi mwiza.